ikipe y'igihugu Amavubi yatsinze igihugu cya Madagascar ibitego 2-0. Amavubi asoza imikino ya gishuti ahagaze neza cyane. Uyu mukino watangiye ku isaha ya saa 9 ku isaha y'i Kigali. Amavubi akaba ariyo yari yakiriye nubwo Madagascar yari mu rugo. Umukino rero waje gutangira u Rwanda rufite igihunga, aho umukinnyi Manzi Thierry na Mutsinzi Ange bakoze amakosa aganisha ku gitego. Nyuma yaho bose bashakaga gucenga abakinnyi ba Madagascar bikarangira bawubatse. Umutoza w'igihugu rero Amavubi Frank yakoze impinduka, aho mu izamu Maxime umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi rero Frank yari yakoze impinduka, aho mu izamu Maxime yari yasimbuye Ntwari Fiacre ndetse Hakim Sahab yinjira mu kibuga. Abakinnyi rero Amavubi yari babanjemo witwa Maxime, Ishimwe Emmanuel, Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Barenga Fitina, Bizimana Djihad. Babanzamo Rubanguka Steph, Muhire Keve, Mugisha Gilbert, Nshuti Innocent ndetse na Sahab Hakim. Ku munota wa 30 nibwo u Rwanda rwafunguye amazamu ku mupira Muhire Keve yateye ahagana ku murongo ugaburamo ikibuga kabiri, usanga Mugisha Gilbert yawukurikiye neza cyane, ahita awufunga. Areba uko umunyezamu ahagaze, atereka umupira mu rushundura. Rero igice cya mbere cyaje kurangira nta zindi mpinduka zibayeho, amakipe yombi ajya kuruhuka, u Rwanda ruyoboye n'igitego 1-0. Mu gice cya mbere rero u Rwanda na Madagascar bateye corner imwe. U Rwanda rwaraririye inshuro 5 mu gihe Madagascar yabikoze inshuro 3. Madagascar yakoze amakosa 8 mu gihe u Rwanda rwakoze amakosa 4 gusa. Mu gice cya kabiri amakipe yagarukanye abakinnyi yari afite, ndetse ukabona ko umutoza w'Amavubi atari yiteze gukora impinduka, cyane ko yari yatangiye kubara amanota 3 ndetse no kuyarwanirira. Nyuma rero y'iminota mike Frank utoza Amavubi yaje gukora impinduka. Biramahire Abi yinjira mu kibuga. Imanishimwe Emmanuel rero umukino ugitangira yagize ikibazo cy'imvune, ariko arakomeza umukino arawusoza. Umutoza yakomeje gukora impinduka buhoro buhoro, nkaho yashyizemo igitego Arthur kugera kuri Hakizimana Muhajiri, nawe wasimbuye bwa nyuma havuyemo Sahab Hakim. Nyuma y'iminota mike gusa Hakizimana Muhajiri yinjiye mu kibuga. Bizimana Djihad yaje gufata umwanzuro ari inyuma y'urubuga rw'amahina, areba uko umunyezamu wa Madagascar ahagaze, arikura ishoti rikomeye cyane riruhukira mu nshundura. U Rwanda ruba rubonye igitego cya kabiri. Umusifuzi rero yongejeho iminota igera kuri 4 yose, ntiyagira impinduka itanga. Umukino urangira ari ibitego 2 by'Amavubi ku busa bwa Madagascar. U Rwanda rwahise rusoza imikino rero rwari rufite, aho rwatahanye amanota 4-6, kuko bari banganyije na Botswana 1-1. Nuko mu mikino rero byari byifashe. Maxime umukino we wa mbere akiniye ekipe y'igihugu Amavubi awusoje afite amanota 3 ndetse atinjijwe igitego na kimwe. Bizimana Djihad watsinze igitego cya kabiri
yongeye kwerekana ko ari umukinnyi mwiza u Rwanda rufite kuri ubu. Manzi Thierry yatangiye umukino ahuzagurika, gusa yaje kwinjira mu mukino bigenda neza. Mugisha Gilbert umukino wa gatanu aheruka gukinira Amavubi afitemo ibitego 3. Nayo makuru rero ari kuvugwa ku Mavubi nk'uko murajya mubibona ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ku maradiyo agiye atandukanye. Reka njyewe ayo kuri muri TV nyasubikira ahangaha, duhure mu mwanya tubabwire amakuru atandukanye.